azan subuh. Habis itu qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 3 kali. Tahiyatul masjid. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatuillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. 4 kali. Qabliyah subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Pas Allah tu telunjuk naik ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i. 5 kali. Salat subuh. 6 kali. Salat sunat isyraq. Matahari terbit jam 6. Jam 6 lewat 12 habis waktu terlarang. 12 menit baru salat sunat isyraq 6 kali. Salat duha 7 kali. Salat qabliyah zuhur 4 rakaat.